Шубашкарда хорошлық сырдада паға жылзен программа бакелі жүлін нума хватерлі шүртсен тавражынчи асфальда шинетме бұшланы. Берін бұлдарулы хушкіне Энгель сураменчи әшсенбе балашре. Кунда бурынаган зем шак шүртсен кардыжынче шул юзаган техника юлашки худ хожаны шленине астумашыде. Шоток пудок павара кашни гунах тарыхна. Хале югерчек кучумынче улжынать. Энгель зураменчи водырик, водырдватты да водырултымы шүртсен кардыжынче асфальда пинде дохыршыр аллы закырмыш шулдан ба. Урухла галасан шак шүртсене худаяныран ба, нихыжанда күнбек юзаза женетмен. Утмыл бір жыл хушинче візем пәдембек юрықсыра духна. Шүртсен кардыжызене шенетмелі патшалық программе бегелі жүлін Ленин районенче сағыр адреспа жыл юзамала. Пиллегішне ергене кіртне дезенде юрать. Строительзем кива асфальт сейне тасатса малдан чул сарза ягадашы. Ундан шыны асфальт хурашы. Үтті жыл хизембе данлаштарзан бардюрзене де пөтембе хулыштырашы. Хотлыладу ішне нумай хватерлі шүртсенже бурынаганзем хойзем васкатма булдарашы. Шулзане юзама палартнычу, кулара пурнаганзен, хызен обращение зембе, шуда или пар. Черетре, чембегезем тогда бур. Кашне адреспах эш пахалахне технадзор дәреслезе дырать. Шактелебе хула ядарлы келе жидуна. Хорушлық сыртада паха жылзем программы ба кашал бәдембе Шубашкарда хере хытла шурт кардыжынче юза вертермеле. Нумай хватерлі шуртсен тавра, херқпыр территории бе, эшізем бұраща. Укша деньги уйырны 20 миллион, жак укшана хула бюджетінжен, тада республика бюджетінжен бақсағыларына шурмала. Контракт условия зембе, подрядчиксем, прямо август тіліне, әжізіне херқпар адреспа вішлемеле. Чуваш енгаларым Вали Алексей Енейкин, Семен Антонов.